سلاورز خوشتویان هات اسلامی مد برنامه میرور پیشکش کمول و هفته جدید سرنجه ها بو چند بابت این دست پیگی و گوهیزم. کسک دناوا سروشتی دادگر هیتو بگیایان درمان سروشتی دروز دکد. جبرکو کار نان پیجیه به زحمت کسک بومای چندین سالانه نان پیجه. بو چندین ساله به هنر پیکر سازی کسک پیکر و نافوران دروز دکد. خوشویان هنر پیکر سازی گلک زحمت و مادیبون پیوت هیتا برن حتی کو پیکره که جوانوش هجی به هیتا دروز کرن. کسک لگوراپانا گلی لدهو که کار پیکر سازی دکد. او دبیجید اس مادیبون به کار خواه دبینم. بچیکاتی مگال حجوی کارید کرد. بچیکاتی آخو وقتی از زاروی من از مدرسه گله یک اسلام مسنه زیرک بیم. من حتی پنج ابتدایی خواندیه. من حذافی شولی گله که بین. عم بچیکاتی آخو محش شول جانیت کرد و کد بهشون باغچات کرد و خانی کات کرد و تشت توصل کرد. حذام سروی شولی گله که بین. سال 2009 مدیال ما مستعدی کارت کر ببرم بر طبعا مدیال کارت کر فکرامشی گله قوی پیش پیچه حتی والمهات از ما مستعدی اگر بشن بخوب جامن کارمند گرتن گل مشغول کردن. في مکتبه 2013 هات یادانن منو کاک عبدالقادر یادانای از امیمه او اکادمیه امرو وگی خواندوایه بس ما گله ما مستوی تاین ویری دا کارت که نکو بس اسبتنه ما تاین شول دیکورات کن یه شلالات کن یه نافورات کن یه مذبحات کن یه قنطراتات کن یعنی هر تشتی که اگر بیشن جانیا باجری و آب تگیردان امی کارید کن یعنی مکتبه هات یادانن. تقریبا ما 13-14 ماموستایت هین هر یک شولی وگیره داره یه هی بس شوله پیکری کرد یه هی شوله مذبحات کرد یه هی شوله دیکوره جدید کرد یه هی شلالات کرد یه هی نافورات کرد یه هی بویاغت کرد هر یک کاری یعنی ام استاف اگین ویردا کارت کن شورت کن بونمونه مگل شول جد دهو که داکری وکی گلی دهو که همین میت چگری باخچه گیاه نوارا همین میت چگری جهت گشت و گذاری گلک دهو که دا میت چگرین اغلبت بو مزرعات تبکارینان مزرعه گلک اگر بجن حزال سروی شولی هی بو مزرعه بو دهو که جی اگر بجن ناف باشه ریدا بسی لایکی زاویه گیرا دیکور اگه و شلال اگه بچیک وید اگر بارابتر ام بو مزرعات شد کن پیکری ما 3-4 جورای هی می هی ام آسانی تدا کارت کن پلیتی تدا کارت کن می هی ام فایبر گلاسی می هی چیمنتوی می هی بگیچت بیشن بهای تو گنجای نه یعنی هی $1000 یه هی $200 $300 حتی $5000 جی چت $5000 جی پیکرد وری دا می هی ما پلنگ چیگیری، ما شیر چیگیری، ما خزال چیگیری، ما طیر چیگیری، ما مور چیگیری، ما حسب چیگیری،
بس وقتی میگوید تا خلق ما بارابطر حس چت کرد حسوی گیانوری که دیل کردستان دیجی بارابطر حسویت کرد بونمونم ده بحث دیکلی کی دیکل اشم بجمتا مازنترین دیکل سرانسر عراقه نه بس پارزگاه دوگه مازنترین دیکلی هاتیا چیکرن بدست ما مستای که اگر بجن یه اکادمی من ورشکل ویرجی هبی بس مرا کر بارابطر ام سر موقعی شول کن رگاوی دو سه کاری که دست ما دهین المزرعه ام سر موقعی بخود شد کن چکو یام مباشره ام ساله سه هیوا چهار هیوا شول کن یعنی مسئله زبستان هم نشین تدا کار کن بهارش هیوا سه حتی گهته هیوا هفت هشت امی و خلال واسه چهار هیوا کده ام کاری که باش کن شوره بهم ترین نخاره حتی ساله کدی رگاوی شول من هم خلاص هم ترین نخاره ایلایی که کوچک اتخان یکی داد بید دیکور اگه کافی اگه بید یه گازین اگه بید اگر نسبت شول من هم خلاص نانپیجی کارکی گلک بزحمت و ماندیبونه که گلک زحمت به وده تبرن حتی که نانک خوش و بطام بهت برهمینان کسک بوماوی چندین سالانه نانپیجه و ماندیبونه بکار خوافت بینید پیامداری ما بابتک لسر کار نانپیجی درست کریه شورس بدازتين هذو برازيل ما متين تين طالين خدها مشولي فرن يد طالين ده مشولي قال كمو هبلي خد كم بدي راس قشت خد شد جاين مش طرش بدي قشت خد شد جاين ببداين السامي نوعدنا هنا شد كم درناق بدن صابق بن نونه جيجنيش بيت فانيل بيت جوجي بيت أما شد جاين سبيداج الحمد لله شكر الجمعة دي مثلا هنا خد بان همي بريد مثلا فلا بيتن ازدي بن بصرما ما في بريد اكيد الحمد لله يسلموا مجموعه مشوقير قال رحمه الله ابو عبد الله مغاري قال وش من كوركر قال عيولي مشوقير من ناجفت قلبوها عمر بمس من ناجفت قلبوها والله بيش في هدي عيولي فقيري عبد الله وعاد سيدي ابو عبد الله اسكر ما عجان دي هدي اسكر ما خباص وري مكرت أزمة خبز من دسه أو صيد منهن دوزارو إيكه متفرج على بكر هل مثل أو هاوي كيفوي هاد بمكاركر أبي بمشو بكر أبي بمفرني دانا بمكاي بكر وكامكر مشو كفرني أخو الحمد لله مفرج بخو بكر أو بمشيكر وكامكر مثال عالمي كورن ابو بوكات العالم هذا دك مجي فقيره
قال لك هنا دفمان شو كذا من اور بدل كرنوني عند جرب اور نبون دوري بدل كم قلبه يا ما بس شك إيجارة قرونا إيجارة ما بشكو قرونا وغازما قرونا قالك وأور جي قرونا بخدي أور أمي أوري تكرين فردا بيستوبين جواب بيستوشش جواب تكرين بس ده غازما أبيا بشك مساعدة ما بكم مساعدة وده بيجي كوري كوري على الحين لقضای زاخو احمد سلمان کسی که بوماوی چندین سالانه دناوا سروشتی دا دگر هیتنو لگیایان دگر هیت دا که درمان سروشتی جه دروز بکد او دبیجید بریک آوان درمانت من دروز کرین مفایق منگهاندیه بشک جواکی بگ و وی بابتی ببینین. اول 6 سال من في سنتره وكيلي درمان سروشتي بريا 12 سال جي من سنتره من دكانه كبيا درمان كردي بي هنگی ملت ما خلقی ما هند اودینه داره که زاین اف گیتا حسا نجاحت دین سر نساخت روزانه بس الحمدلله اول 6 سال حتی نو که هزار الحمدلله من نجاحت اینها یعنی با همه جور نساخیا يعني هر نسخه که گلمه دا مای کوب درسته علاج خو کار اینهای صداصت الى درمان ماجی گیرمن سروشتیجی چاره سری خاکی یعنی هاتینا چاره سر کرد ابروکه جی مدیان بابا دگل سر یا کلی چیکینگ یا کی بو نسخ یا کلی او جی عربیت بجنه عجبت عاقول و کردیش بجنه گیا هشتر و همی استریت به گل استریت بونه اف گیا بو گلک نسخیا بو گلک نخوشات تتاب کارینات تایبت کلیه او برکت کلی دا برگشی حتی 1 میلی حتی 13 میلی ماجی حتی 3 میلی ماجی هر کسی وی گیایل دی به طریقه ما چکری که ما اینای ما قط کری ما که قازان دا ما آب بردای سر بس وقت جاره که آب بردای سر و آب بشون هنگه توزیع شب گیای و همین چک آب لیب کنو و پریژن جارادوی آب بردن سر و بهتر کلانده تقریبا 20 دقیقه حتی نیم ساعت حتی کلکلا بهته وبهلن حتى نفس عدا جيب كليت طامينهم بين حتى الصحاري يجيب صافي نب كان بدلت اوفي بدلت اوفا عادي وكانت سلاجيدا وروجانا جي سي جلاس واخون بري تيشتي وبري شيفيجي وبري نفستني اگر بريكش كلي در كاتبيت حالبي دا بزيتين وقت ابي هدرت كبيتو وب به چه اثر جانبی بید آن به کو جانجی دا بید یعنی کلی چند بشید و چند کلی چند دا آزار بید و یا ایش و جان بید هر کسی که ویگی بخواد شرکت و خود 5 دقیقه دا او ایش و جان نامینن و خلاص حتی او برکب بزنها خود تحلیت آن درد کبید ایش و جان نامینن افگیاش ورزی بهاری دست بید که درد کبید حتی وی دمیجی گله که زعب بهارا پتریاوی افگیا گریک سندی الهیزا در کار الباطیف التلکبر الدار هوزان
رخی پیشا بینه دیره بینه اوان جها زور یعنی بشه بر آوا گلم اواتید یعنی بو مشاکلت قولون جی گلک باشه یعنی مشاکلت قولون جی ناهلیت و با قولون جی گلک باشه مفاید وی شینکاتی هر بهار درد کبیتن تقریبا هیوا 3 سال درد کبیتن حتی هیوا 12 اکی جیت مینیت اوه هندی مدای نخواشید خواه که ما گوتی روزانه 3 جاره بخورد یه گله گوتی من 4 جاره بعد خورم 5 جاره بعد خورم بس من پیز آجنت بومو و طامایی جی نشون طامانه کن نخواش بیتو هنده گیت ما هنده گیت هی طامتان نخواشن بس اول طامایی جی گله خوشه کس طامی جی عاجز نبیتن یعنی طامایی جی زور خوش دروستکردنا شربت شارازایی که باش پید و بو ماوی چندین سالانه کسی کار تازیاتیان دکد. دناوا تازیاتیان خود شربت جورا و جور و شیریناهیان درست دکد. پیام نیرمه بو ما فیچرک لسر وی بابتی درست کریه. ما لسال 88 دەستمان پێکردێ باوکم دەستی پێکردێ لە ساڵ 88 33 ساڵ زیاتر ئەو کارە دەکەین پێشان لە ناو فەرع بینێستە لەسەر جادەی ڕئیسینە فەرعێکی دیشمان هەیە لە ناو فەرعەوە هەر لە باوکمە مرتبات بوومان ماگەوە ئێمە قەدیمترین مرتباتی لە مەنتەقە هەمی بەگشتی شۆلەکانمان لە شەربەت پێک دێتن لە دۆندرمە بەقڵاوەش هەیە و شۆر بەقڵاوەشمان کردێ بەس بەگشتی کارەکەمان لەسەر شەربەت و دۆندرمەیە بۆ چێکردن شەربەت پرتەقال بۆ دروستکردن شەربەت پرتەقال پێویستیمان بە پرتەقال هەیە طعم پرتەقال چەند جۆرە طعمێک هەیە پێویستیمان بە لەمەندزی هەیە شەکر لەگەڵ سبخ پرتەقال لەگەڵ خابت لە باتی شیر دەکرێتێ بە نسبەت جۆرەکانی شەربەت هەمی نەوعەفێقەیەک دەبیتە شەربەت بۆ نمونە ئەگە هەنارە ئەگەر لەیمونە ئەگە پرتەقالە ئەگەر خۆخە ئەگەر هەژیرە ئەگەر تریە ئەگەر مۆزە هەمی فێقەیەک دەبیتە شەربەت ئێمە شۆل هێمە جۆرا و جۆرە هەم شەربەتە هەم دۆندرمەیە هەم بەقڵاوەیە دۆندرمەمان هەیە شێواز تورکی دۆندرمەمان هەیە کە پێی دەڵێن سۆفت جۆرە دۆندرمە دوو جۆری سەرەکیمان هەیە جۆری یەکەم پێی دەڵێن سۆفت کە دۆندرمەی جیهازە جۆری دومیش پێی دەڵێن دۆندرمەی تورکی بەڵام هەر بە خۆمان دروستی دەکەین دۆندرمەی تورکی پێگرێت لە زۆر جۆر دۆندرمەی پرتەقالی هەیە لەیمونی هەیە دۆندرمەی مۆزی هەیە دۆندرمەی فستەقی هەیە کە باوترینیان لە ناو خەڵک دۆندرمەی جۆزی هەیە هەروەها دۆندرمەی گندۆریش زۆر بەناوبانگە هەمی جۆرەکانیش بخۆمان چێ دەکەین شتەکەی بە کوردەواری خۆمان جوانترە و خۆشترە خوشتویان اوه و فیچربون یه لوه هفته پیامنرت مال سرانسری پارزگاه دهو که بو ما برهف کرین و مجی پیشکشی هون هجا خوشتوی کری تا هفته کادی و هندک فیچرین جوانتر و سرانچراکشتر بوها برهف کن دیویژن اب خاطره